Kuringana na ruhonge rwa waki wa nyumba guku bururi-ini, kuri na ukunderi wa makiria ma nyumba milioni 2, ruhonge ruru rugitanya kwambiriria na waki wa nyumba 500,000 itena-ini ria mbere. Niguo gutigirira waki uyu wa nyumba ni wakinyanira, thirikari ya kaunti ya Kiambu niranire kunyita mbaru kambuni cia waki cia Vision Capital na kambuni ya Optiven iria umuthi iruguritie mubango wa waki wa nyumba 400 kaunti-ini ino. Ni turai encourage andu othe aria mangienda ku invest thiini wa kaunti ya Kiambu moke ma invest na housing na metekere guciendia raithi. Kuringana na gavana wa kaunti ino Ferdinand Waititu, thirikari yake ni kuhuthiria aigithia othe mibango ya waki. Kiambu road aria matoi ni maronete ni rari ngatheti-ini ni project nene muno ya Kenha igukorwo ikiaramio ikorwo ijio carriage kuma Muthaiga guthie kinya Ndumberi igukorwo ijio carriage na ni project ikuhuthira 4 billion shillings. Munaini wake murugamiriri munene wa kambuni ya Optiven George Waciuri ni atariria ati hari bata kambuni cia waki wa nyumba kunyitanira na thirikari niguo kuhuthia thina uyu. Ndu wa support ni county government teno ya Kiambu andu a private developers ni turakena tondu oko ni approval na igwa governor auga approval ni thiku 30 oko ni mabarabara Kiambu ni ratumira icio governor ga bilioni 4 gwaka mabarabara ugu twana developers ni tukuhota kuthiriria the big 4 nigetha andu a Kenya magie na affordable homes. Project ino igukorwo nyumba 400 na igithikurika igakorwo ina value ya 8 billion shillings. Yambia kwandika andu ni gukorwo ikiandika andu ta 400 oro muthenya. Handu-ini ha metha onjoria ya Kameme TV, ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.